Dobrodošli u treću dimenziju Magic. Praktična magija, u limunu je spas. Autor Raif Esmerović. Poznata je engleska optimistična izreka: kad ti život ponudi limun, ti napravi od njega limunadu. Jedna je od najpoznatijih koja je zauzela posebno mjesto u popularnoj kulturi. Međutim, osim ukusne limunade, koja itekako zna osvježiti u ljetnim danima, limun je u ezoterijskim krugovima na glasu kao pouzdani ubica zlih očiju, čarki i svih oblika negativnih misli. Zato ću vas ovoga puta upoznati sa njegovim profilaktičkim svojstvima, nakon čega, siguran sam u to, nećete u njemu vidjeti samo egzotično voće prepuno vitamina C, nego i idealnog saveznika. Kada posumnjate da vam se dešavaju apsurdne i neugodne stvari, stavite limun ispod jastuka i pred spavanje razmišljajte da ukoliko postoji negativna energija oko vas ili u vama, da bi je trebao u sebe apsorbovati limun. Nakon nekoliko dana bacite ga daleko od kuće. Ako bi se nekim slučajem desilo da tu ili neku drugu noć budete meta napada anonimnog crnomagijaša, ujutro ćete zateći limun u potpuno osušenom stanju, a njegova boja će potamniti. Pokaže li dijete ili starija osoba iz familije da imaju simptome urečenosti, tada 7 puta dodirujte limunom njihovo tijelo od glave do pete. Nakon toga izrežite ga na 4 komada i bacite na neko osamljeno mjesto ili na raskršće. Pazite da se poslije bacanja ostataka limuna ne osvrćete unazad, te da se vratite direktno kući, bez kretanja bilo kome. Učinite li tako, djelovanje uroka odmah će nestati. Osim u uništavanju učinaka urokljivih očiju, limun može pomoći i u slučaju da vam je posao doslovno stao zbog nečije zle rabote, poput vražbina, ljubomore ili kletve. Za ritual eliminacije koristite jedan novi limun, a kojim ćete šuteći dodirnuti 4 zida dućana. Poslije toga limun narežite na 4 dijela i odnesite ga na raskršće, stanite u njegov centar i bacajte komade u pravcu 4 strane svijeta. Ovo će uništiti negativnu energiju koja je opsjela trgovinu ili poslovni objekat. Važno je također reći da ukoliko nekada ugledate na raskrstici bačene komadiće limuna ili cijeli limun, imajte na umu da ih nikako ne smijete dodirnuti ili nagaziti obućom. Na to vas upozoravam i zbog toga što se pojedinim bolesnicima stavlja limun na glavu ili bolje rečeno dodirne ih se s njime, a onda se on stavi na raskršće u nadi da će neki slučajni prolaznik doći u neposredni kontakt s njim i tako nesvjesno preuzeti bolest na sebe. Možda to niste znali, ali limun je savršena prirodna hamajlija za kuću. Naime, da biste uklonili svu negativnu energiju iz životnog prostora, te istovremeno napravili nepremostivu barijeru zlu, držite u svom domu saksiju s posađenim stablom limuna. Također, za čišćenje kuće od negativnih nakupina energije, uzme se 9 narezanih komada limuna, pa i se zajedno sa korom prokuha u loncu ključale vode. Čim se ohladi, dobijenom vodom očistite podove svog doma i dio ispred ulaznih vrata. Autor Raif Esmerović. Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.